turabashimiye tubifurije kugubwa neza mwe mwese mudahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi mu gitondo cya kare kuko ni mu ijoro yo ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa mbere 2025. Turi ku isaa 7 za mu gitondo aho tuje kubagezaho amakuru mashya asohotse aturutse ku ruhande rwa M23. Namakuru mugiye kugezwaho nanjye umushakamba mfatanije na Sentama. Namahoro muri iri joro no muri iki gitondo. Namahoro mushakamba, ntawamenya aho umunsi ugeze, niba bigiye kuba ejo niba bigiye kuba rya. Ikiriho nuko bwakeye mu masaha tugendeye ko amasaha bigena. Uko bimeze. Ubonagana haturutse amakuru atandukanye na Rucuru na za Rubero. Kuko rimwe umuvugizi hari igihe abari ku rugamba, hari igihe abari Rubero, hari igihe abari Rucuru, hari igihe abari Masisi, ariko matangazo aturuka Bunagana. Yego nibyo, Bunagana niho hakuru kuri M23. Hari ubuyobozi bukuru bagomba kwandika rero bavuga bati bikorewe Bunagana. Ngira ngo niko bimeze, ariko ikiriho amakuru aturutseyo ni aturuka ku bavugizi. Ubwo birajya mu ngingo bya politike ndetse no mu bya gisirikare. Bose bagize icyo batangaza ku birimo kuba. Ubwo iyo ni imwe mu ngingo turi bugendereho. Icyo tuganiraho rero ni uko Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi mu bya gisirikare wa AFC M23, anyomoje ifatwa rya Ngungu na Masisi Centre. Hakanye ko bitigeze byigarurirwa n'igisirikare cya leta ya Kinshasa. Yego. Ikindi hari itangazo naryo riturutse ku muvugizi, ariko noneho mu bya politiki. Yego. Lawrence Kanyuka, ngira ngo amatangazo asohorwa na Lawrence Kanyuka abantu barayamenyereye mushakamba. Noneho ikindi hari abarundi bashya binjiye mu mwanya. Ikintu cyitwa umurundi yasizoye. Umurundi wanze agiye kwimuka mu Burundi agatura muri Kongo. Ngo arashaka Rubaya. Arayishaka ariko iramutwara ubuzima. Ngo uyu Burundi rwose umusirikare uhasigaye n'udashoboye. Ni umusaza n'umwana wa Neva. Na Nevubwe. Reka twinjire mu makuru yacu umushakamba. Lieutenant Colonel Wiringoma hari icyo yatangaje. Yego, yabivuye imuzi rwose. Yego, reka turore icyo yavuze. Muri cya gifaransa cye cyinshi. Igifaransa cyiza cyane. Ngira ngo ni akantu gato, ntabwo ari kanini. Yavuze ati contrairement aux propagandistes pro FDLR FRDC, Ngungu intact, Masisi Centre intact. M23 AFC n'a perdu aucun centimètre. Nyeriyoso Ozage. Ati bitandukanye n'ibirimo bivugwa by'abanyabihuha bashyigikiye FDLR, bashyigikiye FRDC, Ngungu ntabwo yigeze ikorwaho. Yego. Ubwo ni ukuvuga iracyari intare za Sarambwe. Masisi Centre ntabwo yigeze ikorwaho. M23 AFC nta na santimetero n'imwe yatakaje. Intare zihora ziteguye. Ijambo rirakomeye mushakamba. Iri jambo rirakomeye, tunarihuje n'amakuru aturuka kuri Flow. Yego. Ngo Masisi umurundi yakubiswe. Yakubiswe ntabwo ari Masisi gusa. Ndaguha akantu mbonye nonaha ukimpamagara. Yego. Ni ukuvuga nkabonye nonaha. Kasake. Biravuga ngo hariya 2:30. 2:30. Yego. Umugoroba. Chini DRC.
mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Waasi wa M23 AFC wamefaulu mara tena kuteka mlima wa Kimoka. M23 AFC bashoboye kongera kwisubiza yego urubuga hariya mu Isake bahisubije. Yego. Noneho mlima ambao unapatikana Pasake, iwezekane ya kwamba asubuhi amkia kunaweza kuwa badiliko. Ati ni umusozi ni gace kari hariya muri Sake. Yego. Birashoboka ko muri iki gitondo cyo kuri itariki 9 hashobora guhinduka byinshi. Iyo ngiyo ni message mbonye y'umuntu wahariya, nta n'isaha irashira kandi ni umuntu wizeye. Yambwiraga ati 2:00 rwose inazaza gatenjo hariya. Urumva ko rero biri ngoma. Yego. N'ibindi twagiye tubona. Ndashakamba shobora guhinduka wa mugani. Mu misozi ya Ngungu rero naho ngo baharasiye umuntu. Waharasiye umuntu ninde? M23. Umurundi yahindukiraga saso rigafata ugutwi, yahindukira rigafata ukundi. Yarasakaye bigumurashi yaturutse. Naguhaye weekend ngiye tugiye kwinjiramo. Abiza kuba yoroshye. Rero ngo bakubiswe bikomeye gusa nyine kubera ubwinshi bwabo. Amakuru namenye muri bariya abarundi. Yego. Niba ari batayo y'abarundi 300 bagomba kubamo aba FDLR 200. Yego. Bafite akazi akagakurikira. Akazi ko kureba abatangiye gucika intege ku rugamba bakabiyicira. Akazi ko kureba abashaka kwiripotinga no kuvugira ku matelefone bakabiyicira. Yego. Akazi ko kubungabunga amabwiriza bahawe. Yego. Yo kurwana, n'akazi ko kwereka umurundi umuturage wa Kongo wo mu bwoko bw'abatutsi ngo nawe akicwa. Uko niko byifashe. Niko bakora rwose, ngo bagomba kubamo aba FDLR bashinzwe ku kazi. Ariko mushakamba ibintu ubigeranije n'uriya harya ni umunyamabanga wa CNDD-FDD. Wa mudede w'ejo bundi. Twebwe ibintu yavuze abihuza. Yego. Ibintu birimo ikintu cy'ubugome kirimo. Numvise ko yashimagije imikoranire yabo na FDLR. Arangije ngo u Rwanda ngo Kongo bireba iki. Harimo ikintu mushakamba. Nibyo, ariko ikiriho nuko bitabahira uri umugambi mubisha wica nyiraho. Twakomeza twajya ku itangazo rya M23 AFC rya politiki. Itangazo rero ni itangazo mushakamba ndabikubwiye. Itangazo riri nko ku ipaji imwe n'igice. Ariko ni itangazo pe garagaza uruhande M23 iriho. Riri kumwe, riteye kumwe byari bisanzwe ubundi. Hariho cya kirango kirimo Kagoma. Yego. Byanditse Alliance Fleuve Congo. Munsi yaho hakandikwa ngira ni umugambi. Ngo peuple uni, digne et prospère. Ni abaturage bunze ubumwe. Bafite ishema. Yego.
kandi batera imbere. Iragira riti ni mu gifaransa communiqué officiel du 8 janvier 2025, itangazo ryo kuwa 8 z'ukwa mbere 2029. Yego. Ikagira riti l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 observe avec regret l'avalanche de déclarations accusant la FCM23 de violer le cessez-le-feu et de porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Bisobanuye ngo ihuriro ry'uruzi rwa Congo AFC M23 ryitegereje n'agahinda byababajwe. Yego. Babajwe n'uruhurirane rw'imvugo zirega iri huriro AFC M23 wenda ku masezerano yo guhagarika imirwano cessez-le-feu, no kuba iri huriro ryaravogereye ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga bo AFC M23 iranenga ziriya mvugo zibarega kurenga kuri cessez-le-feu, zibarega kuvogera ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Hepfo barabisobanura. Ariko tubanze twumve iki gika. Yego. Iki gika iyo bavuga cessez-le-feu, niko numva, ariko jyewe ntabwo cessez-le-feu tuzi ko n'ubundi turaza kubibonamo ko bayita unilateral. Yego. Ni ukuvuga yashyizweho umukono n'uruhande rumwe. Ubwo bayishyizeho umukono, nta wundi wayishyizeho umukono. Shakamba rero kubarega ko barenze kuri cessez-le-feu, nakubwiraga. Yego. Ahangaha AFC M23 baragaragaza ko bababajwe n'uruhurirane rw'imvugo zibarega kurenga kuri amasezerano yo guhagarika imirwano cessez-le-feu. Yego. Zinabarega kandi kuba bavogera ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakagaragaza ko bibababaje. Yego. Ibi rero kubisesengura uburyo twabyumva, tuhere kuri iriya cessez-le-feu, ihagarikwa ry'imirwano. Turaza no kubibona bayita unilateral. Unilateral ni ukuvuga yasinywe n'uruhande rumwe. Yego. Biragaragara ko bayisinye mu kwezi kwa gatatu, itariki turaza kuzibona, 2023. Yego. I Rwanda. Ni hahandi Kinshasa yanze gusinya kuri ayo masezerano. Yego. Niko kuyita rero cessez-le-feu unilateral. Ariko bwana Sentama ndibaza, yasinywe n'uruhande rumwe. Ni cessez-le-feu yasinywe n'uruhande rumwe. Yego. Ariko nkibaza kuki bibasira M23 ariko ku ruhande rwa Kongo bagaceceka. Ibi nibyo nakubwiraga. M23 iramutse irenze kuri iyi cessez-le-feu, genda guhaga urugero rw'izone nyirazo. Yego. Hihanizwa ndi. Ni ukuvuga rero niba yarasinye amasezerano yonyine, ntabwo bakabaye bayibaza mu gihe ifashe intwari ikarwana. Yego. Ese ko bababajwe nuko bavuze bigeze hariya kubera Masisi zone. Yego. Umunsi Goma yakuwemo bizagenda bite na Butembo? Shakamba Masisi nakomeje gutekereza ikintu kibariza. Nza gusanga Masisi ishobora kuba yari inzira. Yego.
yari inzira izamura ibyo bakeneye muri Walikale. Rupinga yarafunzwe, Masisi irafunzwe. Ibi rero icyo biza gutanga ni uko sinzi uko nabivuga, icyo biza gutanga ni uko inzira y'ibyo baryaga bivuye muri Walikale. Nivuga ibyo baryaga numva ibitoki, yego, n'ibyabuye, numva ibishyimbo, numva amashaza. Uwo manuke muri Pinga na Walikale wumva ibibazo. Ibyaho birazwi. Ibi rero ni ukuvuga inzira irimo irafungwa, iragenda ifungwa, bituma haba ikibuga cy'indege ariko ntihabe kaburimbo, ntihabe n'umuhanda. Burya ngo niyo bayikoze barayikora bakagira ibirometero basimbuka, ntibabyuzuze, ntibayihuze, kugira ngo bigaragare ko imirimo ikiriho ikomeza, noneho nabo bakomeza ibindi. Rero ibingibi njye mbona ntabwo M23 yakagombye kubazwa kuba yarenze kuri CCRF. Icya mbere ni CCRF yasinye y'ubwayo, nayo iraza kubisobanura kuko hari aho babisobanuye hasi. Yego. Ikindi, kuvogera ubusugire bw'igihugu, mushakamba waba uri iwanyu ukavogera iwanyu, nicyo kibazo. Ibyo byose mvuga, nubwo mbivuga nabo babivuze kuko barabigaragaza. Reka dukomeze ku kindi gika. Biragaragara ko M23 ishinjwe ibirego bihimbano. Nabyo nibyo. Yego. Ni bya bindi ati wayatobye ziba ati n'ejo bundi warantutse. Ni wa mwana w'intama n'ikirura. Yego, twikomereze. Niba atari wowe ni mwene wanyu. Noneho la FC rappelle que le régime de Kinshasa a délibérément ignoré tous les efforts visant à résoudre pacifiquement le conflit en République démocratique du Congo. Ati AFC M23 iributsa ko ubutegetsi bwa Kinshasa ku bushake bwanze bwatesheje agaciro ibyakozwe byose mu rwego rwo gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo mu buryo bw'amahoro. Ubwo ni ukuvuga bwafashe inzira y'imirwano. Yego. Noneho rero bagakora iki rero AFC M23? Nous attirons donc l'attention de l'opinion nationale et internationale les points suivants. Tuributsa imiryango, urwego rw'igihugu, tukibutsa n'imiryango mpuzamahanga ibikurikira. Kurikira rero bavuga ku tuntu dutandukanye tuza kumva hano. Icya mbere bavugaho ni kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano, ariyo la violation du cessez-le-feu. Yego. Ahangaha ikivugwa ni iki ngiki: le régime de Kinshasa a à plusieurs reprises et de manière délibérée violé le cessez-le-feu. Leta ya Kinshasa akenshi, inshuro nyinshi, kandi ku bushake, yego, yarenze ku masezerano yo guhagarika imirwano. Tout en flouant la communauté internationale, Kinshasa a intensifié ses provocations et multiplié ses attaques répétitives par le biais de ses forces de coalition, incluant les Wazalendo, les FDLR et d'autres groupes armés officiellement intégrés aux forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Ati leta ya Kinshasa, nari navuze hariya ko leta ya Kinshasa inshuro nyinshi kandi ku bushake yabigambiriye, yagiye
guhagarika imirwano yego noneho ikanabeshya ikanoshya imiryango mpuzamahanga noneho ikarushaho no gushotora kongera ubushotoranyi n'ibitero bibihozaho yego ibitero bihozaho ibinyujije mu ihuriro ihuriro ririmo wazarendo ririmo FDLR ririmo indi mitwe itwaje intwaro yinjijwe mu gisirikare yinjijwe muri FARDC ikagikurikiyeho bakavuga bati comme nous avons eu à le dénoncer par le passé, ces forces de coalition ont mené des attaques délibérées et continues dans des zones densément peuplées dans le cadre d'une stratégie assumée visant à semer la terreur et le chaos, contraignant des milliers de personnes à abandonner leur foyer et aggravant ainsi la crise humanitaire dans toutes les dimensions. Ati nk'uko twagiye tubivuga mu bihe byahise izi ngabo ziri huriro zagiye zigaba ibitero ku bushake kandi bihozwa mu duce dutuwe cyane mu rwego rw'ingamba bihaye yo kugira ngo batere ubwoba abaturage banateza akaduruvayo mu baturage abaturage ariko bari muri twa duce M23 AFC iyobora yego kugira ngo babatere no guhunga ingo zabo noneho bityo bakomeza ikibazo cy'imibereho y'abantu mu buryo bwose aho ngira ngo harumvikanaho ces attaques planifiées contre nos positions s'accompagnent d'assassinats ciblés, de massacres de civils, de pillages de bétail, de nettoyage ethnique et d'actes publics de cannibalisme. Ibi bitero byateguwe na FARDC bigabwa ku birindiro byacu biza byonyine biza biherekejwe no kwica abantu bagambiriye kwica bakavuga bati turashaka kanaka bagatera bakamwica yego kugira abo bibasira kwica abo bibasiye noneho hakabaho no kwica abasivili nimba n'ubwicanyi bugambiriwe kwica abagambiriwe hari umuntu runaka twica runaka yego noneho kwica abasivile gusahura amatungo ni ukuzimya nabyita kuzimya cyangwa gutsemba ubwoko yego runaka noneho no kurira abantu mu ruhame kugira ngo aho harumvikana kuko biva ku karubanda yego noneho aho ngaho twari ku bijyanye no kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano tugiye ku kantu kajyanye n'ifatwa rya Masisi yego de la prise de Masisi kariya kabarya n'uyu munsi gatuma basubiza la FCM 23 n'a jamais eu l'intention de conquérir une quelconque quantité en cette période officiellement consacrée au processus de paix. La FCM 23 ntiyigeze igira intego cyangwa se ntiyigeze ishishikarira kwigarurira agace akariko kose muri iki gihe cyari kigenewe inzira y'ibiganiro bya rubanda bigamije amahoro. Nta nubwo ari inzira y'ibiganiro bya rubanda, ni inzira y'ibiganiro bigamije amahoro,
ariko ntituzi ni ibihe bavuga hano. yego wenda baba bavuga iby'i Nairobi ariko simbizi niba ari byo bavuga kuko ari byo bahabirukanye. Noneho igika kigakomeza cependant face au déploiement par le régime de Kinshasa des unités constituées du groupe génocidaire FDLR dans le Massissi, transformant ce territoire en un centre d'entraînement pour ces forces négatives et bastion de reconstitution de la doctrine génocidaire en violation des résolutions internationales convenues, nous avons alerté toutes les instances régionales et internationales sans succès. Qui hano aravuga ko kuri ubwo nuko rero bitewe n'uko Kinshasa yohereje yagiye kudeploya ni nko gushyira ahantu ugenda ukorera aha urajya gukorera aha urajya gukorera aha. yego yagiye yohereza ingabo cyangwa se ishyira ingabo abarwanyi ba FDLR b'abajenosidere muri Masisi. Yagiye bashyira muri Masisi ariko kugira ngo icyo bavuga hano Mushakamba gishobora kumvikana. yego sinibaza ko ukoze nk'ubushakashatsi ukajya nko muri Bakongo nta FDLR wasangayo, ntibishoboka. noneho ukibaza kubera icyiza muri ibi bice byo hino aha ngaha. ni uko Bakongo ntawe ihuriye n'u Rwanda. iki rero nicyo noneho nta n'abarwandafone babayo. iyo yaba ari nk'umwe ariko wenda afite ibyamujyanyeyo ariko aho babarizwa ni aha ngaha mu burasirazuba. rero aha ngaha nicyo biba bavuga. leta ya Kinshasa yagiye ifata aba FDLR b'abajenosideri ikabohereza gukorera muri ibi bice bya Masisi. aho ngaho harumvikana. yego ikabohereza muri Masisi. noneho biza gutuma Masisi iba indiri iba n'ikibuga cyo kwitorezaho kuri aba bajenosideri. noneho bibaha kuba bakomeza kwigisha n'ingengabitekerezo ya jenoside. ibi bikaba binyuranye n'amahame yaba binyuranye n'amahame mpuzamahanga. noneho bagakomeza bavuga bati twabimenyesheje inzego zigize akarere, inzego zigize aka karere, kuvuga muri aka karere nka za EAC n'ibindi. urabona aka karere nyine yego igice kirimo atari akarere kuvuga ko muri Kongo, ahubwo nk'uko twavuga wenda nk'akarere k'ibiyaga bigari cyangwa akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. yego noneho n'inzego mpuzamahanga twarazimenyesheje ariko ntacyo byatanze. aha ngaha rero ngira ngo bagiye kugaragaza impamvu Masisi yafashwe. yego comme si cela ne suffisait pas, nk'aho ibi ngibi twakoze byo kugira abo tumenyesha bidahagije, aux côtés des FARDC de Wazalendo, les FDLR ont lancé des attaques criminelles contre les populations civiles sans ménager nos propres positions. nk'aho biriya twakoze bidahagije. FARDC Wazalendo bafatanije na FDLR bagabye ibitero mu baturage banatangira kubica. ariko n'ibirindiro byacu ntibigeze babizigama, nabyo barabiteye. la FCM23 n'a eu d'autre choix que de mettre fin à ces attaques à la source. ati AFC M23 nta yandi mahitamo yari ifite uretse guhagarika ibi bitero ikabikorera ku nkomoko yabyo aho bituruka.
mu yandi magambo rero icyo bivuze ibi ngibi ni Masisi yarindiye noneho bakaza bagatera muri Masisi bamwe bagatera muri biriya bice byegereye Masisi baturutse Masisi urumva ni uko bimeze yego baturutse Masisi zone yego baturutse Masisi zone na Gatare hose ati kubw'iyo mpamvu nta yandi mahitamo twari dufite, amahitamo yari amwe ni uguhagarika ibyo bitero bigahagarara, ariko tukabikora duhereye aho bituruka, kandi aho bituruka ni he? Ni Masisi zone. Yego. Iki rero kijyanye n'ifatwa rya Masisi kikaba gisobanuye gityo. Ni uko nguko bimeze. Yego. Ikindi cya gatatu, ko twabonye ibijyanye no guhagarika imirwano CCRF, yego, turebye ibijyanye n'ifatwa rya Masisi. Icya gatatu tugiyeho ni ukureba kuvogera ubusugire. Yego. Icyo baregwa cyo kuvogera ubusugire bw'igihugu. Il est quasi offensant d'accuser des citoyens congolais de violer l'intégrité territoriale de leur propre pays. Birababaje. Ni offense turabifata nk'iki, nko kugaba igitero ku muntu. Birakomeretsa. Ni ukudukomeretsa, guturega ko kubega abenegihugu b'abakongomani ko bavogera ubusugire bw'igihugu cyabo. Cette hypocrisie de la communauté internationale consista continuellement à méconnaître notre droit à la vie au moment où nous nous défendons conformément à l'article 64 de la Constitution est objectivement un manque de respect vis-à-vis de notre peuple. Ijambo rirakomeye. Ubu buryarya bw'imiryango mpuzamahanga burebana no guhora biyibagiza uburenganzira bwacu bwo kubaho, kandi twebwe turwanirira uburenganzira bwacu dushingiye ku ngingo ya 64 y'itegeko nshinga, ni itegeko nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Ni ukugambirira kutubaha abaturage bacu. Rakomeza ati Masisi abrite de nombreux citoyens majoritairement membres de la FCM 23, des hommes comme des femmes. Masisi irituwe n'abaturage benshi muri bo akaba ari abanyamuryango ba AFCM 23. Yego. Baba abagabo baba abagore bose barimo. Il est donc injuste de nous jeter la pierre pour notre réflexe de survie qui aujourd'hui permet à des milliers de personnes de recouvrer la paix et la sécurité dans leur propre pays. Ati ni ukubura ukuri. Byaba ari ukubura ukuri kudutera ibuki cyangwa se kutugayira kuba twirwanaho abaturage ibihumbi n'ibihumbagiza bo ku butaka bwacu muri Masisi bakagira amahoro, bakagira n'umutekano mu gihugu cyabo, kuko tubirwaniye tubiharaniye, bakaba badutera ibuye cyangwa se batugaya. Byaba ari ukubura ukuri. Kuvuga waramukagaye AFCM 23 ibyo ikora kwirwana ku baturage ibihumbi n'ibihumbagiza
batuye mu gace ka Masisi mu gihugu cyabo byaba ari ukubura ukuri. Mu yandi magambo mushakamba, ubu ahangaha baba babwiye umuryango w'ubumwe bw'Uburaya na Amerika bavuze biriya, baba bababwiye mu kinyabupfura. Yego. Ni imvugo nziza, ni imvugo ivugitse neza, ni ikinyabupfura, ariko baba bababwiye ukuri. Gusa binasobanuye ikindi. Yego. Kuba M23 yemera ikavuga, kuko birazwi ko iriya miryango, biriya bihugu iyo bivuze ntawe bisubiza ngo bibwize ukuri. Kuba M23 basubiza ikababwiza ukuri bisobanuye ko intego yabo bayikomeyeho kandi bayitsimbarayeho. Ariko mushakamba, hari ikindi gihe nibajije ubu ngubu. Ubu nk'iri tangazo bararisoma? Ubwo se Kinshasa bararisoma? Buriya RFI ntiritangaza, nubwo RFI na za France 24 nubwo noneho bahita babifunga burundu. Oya, je ndibaza, ni ikintu nibajije ubu ngubu. Kinshasa ntibarisoma kuko navuze ko ryasohotse bakwica. Ubu Bintu Keita asomera itangazo? We ararisoma rwose rimugeraho. Amnesty International isomera itangazo? Cyane. Umuryango w'ubumwe bw'Uburaya usomera itangazo? Cyane rwose, na nuza ndetse na Blinken. Ariko buriya bajye baryanditse batya, bajye bariherekeza n'urwandiko, cyangwa baryohereze haba kuri email, haba kuri... Bashyize no mu Cyongereza. Ndabizi ntabwo rijya risohoka riri mu Gifaransa gusa. Indimi zombi, Igifaransa n'Icyongereza. Ariko noneho iri tangazo shakandi, itangazo riba rikwiriye kujya mu ndimi zikomeye za hariya muri Congo, kajya muri Ngara, ko Wiringoma aziringara cyane. Harimo n'abandi, na Lawrence Kanyuka arivuga neza, naramwumvise. Arega ntibigombera gushyira mu yandi zindi ndimi. Simwe ararizi. Ariko buriya n'umuturage wa Congo, umukongomani, bamwe tujya twumva basakuza, bakwiriye kumenya ibi bintu. Kubimenya barabizi Bwana Sentama, ahubwo ushaka kubimenya arabimenya, utabishaka ntabishaka. Kuko uriya muntu wandika ngo M23 si abanyekongo ntabwo abayobewe barasangiye. Ubu se urugero, bafata abanyamurenge bakavuga ngo si abanyekongo, Masunzu akaba umunyekongo ate? Bafata Kabundi bakamugira umunyekongo, Makenga akaba umunyekongo ate? Kandi bose bavuga barahoze banaba mu gisirikare cya Kongo. Babikora babishaka kubera inyungu z'ibyo bashaka. Cyane rwose, iyo aba babikora batabishaka ntabwo bagakwiye kuba bari kurwana n'itangazamakuru uyu munsi. Ngira ngo twabitangaje mu nkuru yabanje. Nubwo ngiye gucamo iri tangazo, hari ibintu bisekeje mbonye nona. Yego. Ariko ni abakongomani barimo babihererekanya. Kari nabo hafi hariya. Ngo tutamutosha Felix kwenye madaraka. Abo bazakura Felix Tshisekedi ku butegetsi. Ibi bintu yakoreye abakuruna. Noneho barimo baravuga ngo operation boma ba politiciens ya Est ya Congo. Bafite ngo ni operation ngo yo kwica aba politiciens bo mu burasirazuba bwa Congo. N'ubundi nicyo rya tegeko bashaka gushyiraho riraba rimaze. Babura abakuruna bari kubabera ibitambo cyane. Twikomeze rero, twari ku kantu k'ubugira gatatu. Twabonye bavuze ku kijyanye no kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano. Bavuga ku kijyanye n'ifatwa rya Masisi. Bavuga ku kijyanye no kuvogera ubusugire bw'igihugu. Ubu tugiye ku kantu kajyanye n'abacancuro. Yego. N'abacancuro babavuzeho.
ngira ngo ni nako ka nyuma tuza gusorezaho uretse igika gisoza. yego. Ku kijyanye n'abacanshuro rero b'abanyamahanga, sinzi ariko buriya n'abazarenda buriya ni nk'abacanshuro, ariko se baciye inshuro ko badarenga. Ni abarundi, ni abazungu, ni sadeki. Reka twumve. Nous jugeons ma rencontre que tubona gukoresha abacanshuro ni ibintu bitandamye, ni ibintu bitajyanye n'amategeko. Akavuga bati les déclarations de l'Union européenne et d'autres nations passent très étonnamment sous silence le déploiement des mercenaires européens qui participent activement aux efforts de la coalition visant à exterminer certains groupes de la population congolaise. Ahantu harenda gusa n'ibyavuzwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Rwanda, Olivier Nduhungirehe, kuko aravuga ngo imvugo y'ubumwe bw'uburayi n'ibindi bihugu byirengagiza nkana ikoreshwa ry'abacanshuro b'abanyaburayi barimo bafatanya n'ihuriro rya leta ya Kinshasa mu kumaraho, mu gutsembaho ubwoko bumwe na bumwe bw'abakongomani. Kavuga bati l'utilisation des mercenaires étrangers constitue une violation flagrante de la charte de l'Union africaine, des lois européennes et de la convention internationale comme le recrutement, l'utilisation, le financement et la formation des mercenaires. Gukoresha abacanshuro b'abanyamahanga ni icyaha, ni icyaha kigaragarira buri wese, kinyuranije na charte n'amahame y'ubumwe bwa Afurika, kinyuranye n'igikorwa, ni icyaha, ni ukurenga ku mahame y'ubumwe bwa Afurika, ni ukurenga ku mategeko amwe n'amwe y'i Buraya, ni ukurenga nanone ku masezerano mpuzamahanga arebana no gukoresha no gutera inkunga y'amafaranga ndetse no gutoza abacanshuro. Noneho gakomeza ngo le régime de Kinshasa devrait plutôt être condamné pour avoir offert des terres congolaises à des milices génocidaires étrangères, FDLR, qui ont une longue histoire de massacre des populations congolaises kinyarwandophones, principalement Tutsi. Ati ahubwo ikinyuranye n'ibi bavuze, leta ya Kinshasa yakagombye kuba ihanwa, igahanirwa kuba yaratanze ubutaka muri Kongo, igatanga ubutaka ikabuha imitwe y'abajenosideri b'abanyamahanga aribo FDLR. Ati iyo mitwe ifite n'amateka maremare mu bwicanyi bw'abaturage ba Kongo bavuga ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Yego. Noneho umusozo rero, l'AFC M23 reste fermement engagé vers le cessez-le-feu unilatéral convenu le 7 mars 2023 à Rwanda, en Angola. Urabona rero igihe basinyiye y'amasezerano yo guhagarika imirwano, yego, aho Kinshasa yanze kuyasinyaho ni ku itariki 7 z'ukwa gatatu 2023 i Rwanda. Aravuga ngo AFC M23 ikomeje guhagarara ku masezerano
yo guhagarika ku masezerano y'uruhande rumwe yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono tariki 7 z'ukwa gatatu 2023 i Rwanda. Ahangaha kubera iki bayita amasezerano y'uruhande rumwe? Sibyo? Yego. Ubuze umuntu yakwisezeranya ari umwe. Kuyagiranye n'umuhuza, urumva ni amasezerano yateguwe n'umuhuza. Yakoze cyane, uruhande rumwe rurayemera, urundi rurayanga. Urundi rwanga gusinya. None uyu munsi rwa ruhande rwanze gusinya nirwo rwishoye mu mirwano, nirwo rutsindwa, nirwo rusakuza, nirwo ruvuza induru, nirwo rutabaza. Ariko abarushuka bakomeye bakomeje gushyira igitutu ko bemeye gusinya. Ariko Mushakamba, hari imvugo ya Kinyarwanda ivuga ngo umuheto woshya umwambi bitazajyana. Aboshya Kongo, Kongo niyitakaza. Bazanayifata abayoboye Kongo umunsi bambuwe Kongo, ababoshya bazanabafatira ibihano. Bazabafatira ibihano. Ariko byanatangiye buriya. Baziyererutsa. Oya byanatangiye. Iyo ubona bavuga bati igihano cy'urupfu. Stop, turashaka ko mucyamagana mweruye. Buriya biba birimo biza. Yego. Iyo bavuga bati muganire, niyo nzira nziza yo gukemura ibi bibazo. Ikibazo babishyiramo imbaraga nkeya kurusha uko bashyira imbaraga mu kuvuga ngo M23 niva aho yafashe. Ibi rero bashyiramo imbaraga nkeya Mushakamba. Buriya ibintu bigenda bihinduka. Impamvu nta yindi, ni bya bindi ngo bagarira yose ntabwo izira. Yego. Bariya bagabo wagira ngo uwo mugani barawutanze n'ubwo birumvikana. Mbivuze muri iyo mvugo ariko ngira ngo birumvikana. Yego. Dukomeze tujye ku ngingo isoza. Cependant, twari twayitangiye tuyirwanya. Cependant, nous sommes de plus en plus préoccupés par les accusations répétées d'actes violents perpétrés par la coalition du régime de Kinshasa. Ati kuri ubwo rero twebwe duhangayikishijwe n'ibirego bihoraho bwakeye batureze, bwise batureze, kandi bakaturega ibirego by'ibikorwa runaka byakozwe n'ihuriro rya Kinshasa. Yego. Bakaturega ibyo tutakoze, ngira ngo ingero zirahari nyinshi. Bagasoza bagira bati nous ne sommes ni initiateurs ni auteurs d'aucune quelconque attaque, provocation ou violence envers les civils. Ntabwo ari twe dutera, ntabwo ari twe ba nyirabayazana, nta nubwo ari twe tugaba ibitero, nta nubwo tugira ubushotoranyi cyangwa kurenga ku mategeko twibasira abasivili. Noneho bagasoza ngo qu'il soit clair que notre existence repose sur l'autodéfense. Byumvikane neza ko kubaho kwacu tubikesha kwirwanaho. Yego. Iki gitangazo isohotse mu kanya mu masaha makeya ashize. Mushaka, itangazo urarivugaho iki muri rusange? Ntacyo ndivugaho kuko birasobanutse. Yego. Ariko se kandi igishimishije nuko M23 ikomeje kubwira amahanga ukuri kwayo. Usubirije ikibazo. N'ijambo rirabwira nde? Rirabwira amahanga. Yego. Amahanga yose, ariko by'umwihariko ariya yasakuje. Ubu Amerika n'ibihugu by'Uburayi, ariko bikanabwira uwo bahanganye wishingikiriza amahanga, azi neza ko amahanga ashobora gukanga M23. Yego. Ndumva twajya ku barundi binjiye.
abarundi binjiye Mushakamba, binjiye uretse ko tubabona bagiye gucukura ibijumba ingungu n'abandi bagiye kugira ariko binjiye. Neva yamaramaje ngo agomba abone Rubaya, Yego. FDLR zisubire Masisi zone, Yego. ariko menya bizaba mu magambo gusa no muri propaganda. Ntawamenya. Amakuru yemeza ko iri joro abasirikare bagera kuri 300 bageze Uvira, bakaba amakuru yemeza ko bahise boherezwa, bagiye koherezwa muri Karehe baze bahangane na M23 kubera kuza gusimbura abamaze gupfa. Yego. Kuza gusimbura abamaze gupfa no kongera imbaraga. Yego. Makuru yemeza ko abari baraje mbere abenshi bari abapolisi bafashwe bazi ko bajyanwe mu mahugurwa, bakahita bambikwa imyambaro ya gisirikare bakazanwa. Aba nabo ni bamwe mu bavuye muri Somalia bari bataroherezwa hariya, bataroherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, rero bakaba bohererejwe hamwe kugira baze bafatanye n'abandi guhangana na M23. Yego. Bwana Sentama, ngira nubwo twabivuzeho kenshi, ariko kuri iyi nshuro umurundi yamaramaje, umurundi w'umudede, bambwira bati tujye tubisobanura, ariko bajye bazirikana ko nubwo ari abadede ni abarundi. Tujya tuvuga abarundi nubwo boherejwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ni abarundi, bambaye umwambaro w'Uburundi, bari mu ntuzo y'Uburundi. Nubwo abarundi bose batabishyigikiye, ariko ni bene wabo, kandi bahumure ntabwo bazazira ko bene wabo bagiye kwica ubwoko muri Kongo. Yego. Mushakamba kuba ingabo z'Uburundi zongerwa buri mwanya, biriya bintu byo bivuze iki? Uvuga ngo no muri Burundi ingabo zisigaye n'ingerere? Yego. Bivuze ko perezida w'igihugu yagurishije ingabo ze. Yego. Kuva manda yarangira. Yego. Bagurisha ingabo zabo kugeza ubwo bagera kuri bagera kuri 270 bemera kujya gukatirwa ubwo gupfa. Yego. Cyangwa gufungwa burundu banze kurwana. Abandi rero ubu ngubu nyine uriya mugabo yakunze ifaranga kurusha abenegihugu bayoboye. Yego. kandi b'abasoda bamurwanira. Yego. Ni icyo ngicyo nabisubizaho. Hanyuma kuba yohereje ingabo 300, ariko Mushakamba murebe neza ubu ngubu ingabo zirimo kuza abenshi ni abakomando. Ni abakomando. Hari abarimo abakomando, hari n'abarimo abasanzwe, kuko ntibabona abakomando bageze ku 10,000 nk'umubare yemereye Gisekedi. Yego. Ariko ikiriho ni uko nabazanwe kubw'impamvu twavuze yo kwica abanyekongo kugira ngo Gisekedi Ndayishimiye komeze ahabwe amadolari. Yego. Mushakamba hari wenda turimo turagana ku musozo. Hari umukunzi wacu twandikiye muri comment ati ni ku nkuru twatangaje mu mwanya ushize. Yego. Ati kuba Kinshasa yibasiye abanyamakuru ni ikimenyetso ko abanyamakuru babakorogoshoye. Babuze ukuri nyine. Kandi ukuri kujyana. Asoza agira ati congratulations to the journalists. Ati abanyamakuru ni bishyuye. Yego. Hari abantu baba bazi gushishoza, ubu aba yabikoreye sesengura. Byumva pe, urumva ko ni hari abantu badukurikira benshi ni abahanga kandi barajijutse. Yego. Iyo babeshye barabibona, wabwiza ukuri bakabyumva. Pe. Iyo babeshye ntibatinda kukunyomoza. Yego. Twagana ku musozo. Yego, twagana ku musozo tugashimira abadukurikiye. Reka
twibutse abari badukurikiye ibyo tuganiriyeho. Tuganiriye ku butumwa bwa Lieutenant Colonel Buringoma, umuvugizi mu bya gisirikare wa AFCM 23, aho yatsembye agahakana akavuga ati ingungu ntawayikozeho, Masisi ntawayikozeho, iracyari mu maboko ya M23. ndetse yashoje ubutumwa bwe avuga ati AFCM 23 nta na santimetero n'imwe turataka. Tujya ku itangazo rya AFCM 23 ryasohotse ku itariki ya 8 z'ukwa mbere 2025, ni mu masaha make cyane ashize, risohotse mu mugoroba wo ku itariki ya 8. Yego. Twabonye ibyo bavugamo. AFCM 23 ahanini iramagana cyane cyane, yamagana imvugo z'amahanga zibogama, zibafata nk'abavogera ubusugire bw'igihugu cya Kongo kandi bari mu gihugu cyabo. Ikamagana izo mvugo, ikanagaragaza ko abavuga izo mvugo nta na rimwe bajya bamagana leta cyangwa ihuriro rya leta iyo rirasa abaturage, iyo ryica abasivile, iyo ribasahura, iyo rirya abantu ku mugaragaro, nta na rimwe bajya babamagana. Bari bakwiriye guhindura imvugo yabo. Ikindi tuganiriyeho, tuganiriye ku ngabo z'Abarundi muri uyu mugoroba wo ku itariki 8 zagaragaye mu bice bya Uvira zirimo zambuka ziza ku mirongo y'urugamba hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Ingabo zigera kuri 300. Reka dushimire rero abakunzi bacu, tubabwire ngo igitondo cyiza, kuko ubu ngubu bigeze isaa 8:6. Yego. Yari Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, ugira igitondo cyiza, umunsi mwiza, abaryamye ijoro ryiza, Imana ibarinde.